nya kayak kadituna kana awak batik uli sendang aya batik Bos UU Putra Pajajarnya tukang badi tukang tuh Donatan Rohanda nuhun Bos Boang Juragan Padi Ardai Jaya Bangun kacapangan Mandor acing aya Jamang ngadeng galung pakuan duka masuk Bapak Bos Haji Ari Sindang Sari Pajajaran Bos Guntur Setia Laksana sifat payung kangen diulang Bapak Mandari Sam Gondrong Sindang Sari ayuna di kundangan baberi sang gondrong anu bagus pupus di asma warisan Bapak Alek apalur ade johan anu bagerade siling wangi ginanjar Bos Jamit sejagat ruyuk semua Bos Jamit Putra Pajajaran Bos Jamit Kultur sabar tidak tandung nasi yang baru Bos Jamit Putra Pajajaran silih wangi lawan natal sajagat layan semua bangun Bandar Cau aya Bandar Cau Torade Johan anu bagus Linu aturan Kang Ade Johan aturan jatuh kemana ke payunela disayang-sayang geningan Bos Jamit Putra Pajajaran manor kilo boga saha aturan kemana ke payunela Aperi Enkari Deklok Aperi anu bagus Hei Haji Peri Sindang Sari Bos Ibro aya aturan Bos Ibro yang punya benar rumah kemana ke payunela Bapak Dolin Ketua Enkari disayang-sayang bayar lagu rangeningan Awakil Ocim anak kelong kece-kece juaru awakil Ocim di tukang wae aturan ke payunela awakil Ocim kece-kece halo anu bagus hei aturan ke payunela Bos UU Ketua Putra Pajajaran bos UU anu bagus nu bade hajat nu mana bos UU dibayar Donatan Rohanda ya nu mana ke payunela disayang-sayang deh Alura Bungsu Wanakerta hadir Alura Bungsu aturan palurade Johan anu bagus nu mana ka payunela Bapak Lurah Haji Acep Doyok Kempol Karya apa raja sepedoyok kempol karya anu bagus Alura Bungsu Wanakerta aturan bayar lagu Alura Bungsu Wanakerta hadir apa raja sepedoyok kempol karya sana jangan Wakil SB Bajidor Golhek sana jangan di ulatang mama jahiyah deui anu bagus beres anu mana kapayunan Ulis Enda aturan Ulis Enda disayang deh Ulis Enda Pandawa 5 Putra Oke Pajajaran aja cucu ketua usaha aturan Ulis boleh ya
payung deui anu bage dibayar deui Uli Senda putra Pajajaran diri abdi apana gompur ya kene apana gompur juara satu dia rasa hidup di dua Bapak Muhi putra Lolohan lintas Padang Asem anjir geus tiga Uli Senda anu bage abdi Joshua nyiksa gawe bareng ayo Balur Haji Sadewa Asep video Doyok shooting Gempol karya gambar bagus Ancena Suraya ayo Sadewa video shooting aduh ulah rek aduh waktu sangat kurang can boga harta umaga jadi rek mituang Dilajeng syuting Api Pida Lesmana sareng-reng anti keluarga besar pemuda Pancasila diri abdi kiwaya setunggal berkiwa boga saha iya rasa Rabana manor kilo di dua Api Pida Lesmana ketua mama PP manor kilo boga saka anak jenggeus tinggal Kang Haji Edi Langrang Jagat Jaya Geni mama dore sukron bagir abika siksa Aa Bajil putra Sadewa pulang akeun pulang akeun mama dore sukron di Banten tunggar batin Ayah Sukron Agi Alai mama dore sukron Ayah Sukron Agi Alai atuh orang mama dore sukrangan dibayar Danton Omar Buah Gebang Kamiri hadir anu mana Bos Haji Aris kapayunan Bos saya Guntur ngadengei Bos Guntur desa yang sayang Danton Rohanda tos lami mantosan Arman Putra Bayang Baina kana tosan wartos jungjunan arman bayang-bayang anu bagus Umi Una Ibu Ketua Sri di Kati anetus Danton Umi Rohanda Una ketua Gibas Resort Karawang daya warorang tuaya wartosana pisan Mama Herman yang punya bengkel Bunda Narta serangan Alur Aceh dolar Balka nuti Payun abdi ya Ibu beres sahon parantos katam beres batu arina panjang banget sanaos parantos lami melantas dalam katam mantap begitu pecugan nahan naon Dilajeng Cuping apa Bandar Haji Atma nunggu janten alasan dabuka sana dianto pisan walerang Dilajeng Cuping Bapak Haji Adih Niwa Ibu Ketua Saben tos lamingan tos sangat cantik haji ku mama Bapak dora sukrangan ngantos ngantos jungkun di anatus pisan walerang tuaya waratos nang pisan serangan nuti adi apa besinda ngasari namarantus kata nyaun gigilan Balur Haji Asep Doyok Gempol karya sataos parantos lami Alur Abung Suwadakerta oh jadi anak bagir tacakan tapi ngonah wae wing mah ane jangan cipayu ada bagir haturan Balur ade jangan anu bagir Alur ade jangan putar kita mereka laku belum anak payun hela Balur ade jangan ade cipayu ngasari anu bagir bisaan tersangka geni aturan aturan kapayon
suping bos haji air. Barang ekeng bos jambu. Apa rade Johan di payung asari kaparayun. Apa raja Asep Doyong kepol karya anu bagus. Bos Ukur ukur. ada dibayar. Bang Laris. Ada rojo ada Aulis ebeng. tuh sayang. Aulis ebeng. Ada rojo dibayar deh. Aulis ebeng bayang Apa bayang. raja Asep Doyong kepol karya anu bagus. Aturan bayar laguna. Aduh, apa orang ada Johan bisa sayang. Apa orang di Aceh Doyok tempol karya disayang sayang. Aturan ayo apa orang di Aceh Doyok tempol Kakak Jadi. Nang jagat. Cemara Jaya. Orang Aulis di ebeng Johan bayang bayang ebeng. pepayun sayang. Apa ada Johan Kang Haji Edi. anu Nang jagat. Cemara Jaya. Orang ada Johan pepayun Jadi masih anjare sih. Bos Bos haji ade adeu. ketua putra pajajaran anu bade Apa dator? Rohana. orang yang La 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 la. pada Auli setan. anu bangkit Aulis eta. natural apa no mana deh apa lora dia Johana di payung asari coba gede deh Oi. Amanda Dani Tamalang Jaya dua no apa lora bunga Haji dua anak Edi. barata Nang jagat. ada bahagia Kang Haji Edi. Nang jagat. Cemara Jaya. Akakwa Haji Edi. sedangin Nang disari jagat. di warung Cemara Jaya. Anak peluang Udur pakai tari minati sari siwa Aebeng. Bayang Kagaban bayang. Aebeng. Kabon Aebeng. Bayang bayang. Erotis Dimati. Ariana Mata pangang Iya. Mata dari si Anora Diana boleh Lalang Diana burung Burung Akhiri Beteran sadeu Raktana bareng mola Akhiri Beteran sadeu Dibayar deh Duh Alora Aceh Doyok kepala karaya Kagaban Alisa moja bodoh Aduh Asapwa Alis sedangin nanti sari di warung Dibayar deh Duh Gampang Samoja Samoja Dipelak Ariana Dapur buayan bau Mata kelawak Hariwang Bos air bos jambu padang asal Dibayar deh Bos eken padang asal anu batur Papayun Karo diwaya-waya yang punya pengekera kalau ngajaya bagus Aulis kete suka asik Anu bawata Bos kuno surang punya kasih sayang Anu bagus Kunuang kunuang kurang mula Bos kuno surang punya kasih sayang Papayun deh Sekali dikit
mah paling gebati Kang Haji Edi Jaya Geni lang-lang jaga Sabara Jaya Majorik putra masih ada barang putih masih ada barang putih pakai nombori ongkal muang alis kepengen suka sih ayo lama bakal para babat kurang bahagian panglima sabah desa Tanjung Priok Bayada sabah bang di sungsi bapak darajat panglima sabah desa anu bagen bagian aman emang gampang bos ketua putra pajajaran pada hajat dibayaran dengan jati sama pantong sebat dua anak wadon lalu kerinting pangage empat senang bareng keluarga jarak ketukang kepal kucingka jadi panglamuna pangandarajat panglima sabah desa aduh kecinta pikir lalu rabong asuhan karanta Salaman Jaya Amandaradani Salaman Jaya aduh kira repot Kang Haji Edi Jaya Geni lang-lang jagat Sabara Jaya Solidarita Haji Peri Sinasari Satya buka kita cinta dan laksana kedong aja kira maksud buka cita-cita anu dan laksana bos akhirnya bos jago pedang asa mentong taliban di zaman bala bos akhirnya bos jago pedang asa anu bagus era repot